pre-election youth mobilization wake up rallies. Kuba rally tujja kuba rally mu Busoga rally 10 twakakuba ku 3 twali eruuka so mulimo gukali munene twali eruuka twali na Mutumba twali na Masagali Kamuli yes. tujja kujja iganga ku Sunday no ayi tujja tukabuli mu district ya Busoga nga togera eri abavubuka so chairman wente katekedde okukyalira abavubuka okulondola sente da government likola ditya ayalondebwa ministers n'obuyinza banga wampe wa president ni General Moze nga vice chairman wa General Moze mu Patriotic League of Uganda nalonda na beta Samu mulizo kumubona nga mumpi aya mageza ina manji ni sente de mubitire ku Kamala so ni chairman mwide mulye mwide munwe mwide mudagambe mwide musanuke byona nga bikolebwani Samu na beta sebo chairman organizing committee yogera ku necho bulodi omulodi omulodi kwolo omukulu yali akusindika abantu twamala twatyategere byatuka lamusa ku bantu abatuwuliriza ku NBS 89.4 kodeyo mwasuze mutya abavuka mbalamwisa ndibulira vibe ojiwulira iganga mpulire ganga abantu bali tandise osagamba n'okwetegekera ekintu eky'olwesande simu bankubira buli lunaku nze nkole ki ate nga bavuka bavuka banange mbalamwisa abazeeyi mbalamwisa ntwala okusaasira abo abali ku ndiri Katonda abayisuuse n'asaasira ababaviirirwako abantu bayiwe tuli wano olunaku lwa leero 1 okuzuukusa abavubuka kutandika okukola 2 okubeegeresa wagati w'okukola n'okunoonya okunoonya n'okukola bintu ebyo byawukana nkitayire kuina emphasis buli lwemba wano so president yalagira Honorable Balam mukulu wange mukwano gwange okulembera mu abavubuka because tulikola ebitundu 75 ku 10 78% ku 10 so bwe tutakigeme na maani kiyinza okutuva mu ngalo mu maiso awo so 1 honorable president yatta mu muntu omutuufu obwesige okukola ekintu kino kubanga oidye ng'obona kuva inumere abaire tali mu active politics but still ng'olowooza oti minister coordinatinga ku level dona so nigoyagaana yatyama wansi awo yali akatogo n'abavubuka mpaayo minister mulala yali akikozeeko wayagaana abavubuka wa interactinga nabo ate nga twenda bondi eyo niife abalina wetutuuseeku mu by'okukola wetutavaayo kubeegeresa ti kudabuyidde tubawe ekyenanda aye nga tobeegereisa bwe bagema kyenanda so neyanziza tuli wano okwogera ebigambo mutuwulirize mututegeere tubenefitinge fena abo abayibi b'esente tuli kwida abali kulya sente d'abavubuka PDM emyoga tuli kwida balina okukola accountability ekisingira irala esente d'abavubuka otuuka mu district edindi nga twalye n'amasagali bakati fe titudibonangako so bala DCs guno mulimu gwaimwe muli ku representinga president buli woli RCs RDCs deputy RDCs assistant RDCs so bwana abantu bona tuli kubeetaaga local government they have to be answered production officers buli omwaide atukobere abantu balijja kuwa testimony akati nze nadifuna nze bantoola ku enguzi so ogono omulamwa oguli kututambuza akalulu kaife kulu n'omutakaiba onale bakyogeyireku tuli kubona abana bayibi tuli kubona tuli kubona n'amaiso ameka abiri eri okusatu niwe gulesi nabuliranga nenda kulira bayiba akalulu ka president milioni 2 2 million
president bamuiba ababana banuku abo bamwiru ate wano muidinda wano timu ya mwiru honorable mwiru ni timu ye noyo doctor baiba kaduka president kuno nenda Lufafa Edwin abaliyeko n'abandi bona abafunye card de feda NRM tukole n'amani tuone ntibayira mu kwiba kaluka president yes baiba kaluba akaiba kale musanda itubaliye kuba muiba yati amamuitaka ndikubona ni posted ndi ku Patriotic League yes bona bayimwe aba ba Patriotic League ni fe bamoyo gwa gwanga ni fe engine ya movement bayikirizibwa movement empyaka movement eki empyaka ne yeye ife seri ready movement eri ku stand by generator eri kutokota singa chira over on falls dam yetola tolako fedu inaye ife generator eri kutokota tanga ya 3 phase poster wajibwe ndikubona posted kuniliranga bulungi poster ya mzee wajibwe najibwe so anyway ngatwire kongereza ku muganda wange byayogeire abantu bebusoga kusingira laimu abeiganga ni iganga municipality honorable Panado honorable Sauda honorable Muma chairman LC5 chairman NRM district and city chairman youth city meya mumwese tava ku NBS kunaba ku bulikase bona abantu beiganga bakulembeze mwide tulugere ku eri abavubuka wazira chendi kusaba district kutamu mu lukiko luno kutola ko ekimotoka kya madi nze nenda tulera yo muchere parking awo ekiraro chente kigwe wale wansi amuntu ali emamba atali amamba ali sana ali omutwe kuba lwa batali nyamanga bali mutwe na birenge bali amaguru abe live abanko bana beta Samuel ya Jess gundi ani igeme na beta yetali anyama ali ambu kibumba can you imagine abagayi gabana so na beta we kibumba bona tujaba kolera ebibumba kubanga ebibumba byentama ku 200 tibisobola kumala abantu bibiri yes so abazira mayino nga ba kibumba mwide entema ku 200 lida kugawanza okay mwide tuliye tunwe tuogere kunkulakulana yabavubuka honorable minister wake up call eno oba movement toward no digendererwa mu kintu kigendererwa twenda kukola accountability eyasendede tuweereza anenda ko Ntiganga district yakafuna billion lala n'ekitundu yabavubuka kumala emyaka 8 municipality y'Iganga yakafuna billion lala n'emiliyoni 385 yeah na emitwalo 2 so nenda kubuuza sente eda abavubuka beiganga mwadifuna bani abadifuna bali batya bali bulungi abadifuna musaswire kubode ola wasasolvana ola myaka 2 so twenda tegeera we mwadifuna mwasasula mwapeyinga mwaizayo sente edo kuba wodizayo abandi bona beola is a revolving fund okay so chindi kubuza abavubuka chechi mwenda government ekole cheremye okola chemwaloza mu manifesto n'empyaka chichi eidobozi lemeli abavuka lino kuulika kuba muli ebitundu 22 ku buli 10 abajokulo ku 70% ku population abavubuka abali n'emyaka 18 bali bakola ebitundu 22 ate ku population iyo nene ya Uganda bali abantu 10% 100% ebitundu 78 bili mu ministry yange ng'abaana batwala ebitundu 5 na 3 abavuka batwala ebitundu 22 so abantu bona bange twenda kutegeera bayibe idagala malwaliro bani abayibe idagala twenda gema abayibe idagala ly'Iganga banko by'Iganga mu idwaliro bayibe idagala nenda kuruno ebintu emikolo jona jya kuba ku UBC president yajaba Kampala ngabona ngawandika note obone kumande wawereza baluwe gema testimony y'abantu babulido local man rale ya muntu wa wansi tienda kubakulembeza baida kwida babuze kubatyame kumbali tubabuza twawereza sente diti mwadi wabani dendi batukobera abali ya sente edo yobanga obakulembeza bali mu district ngaba wa family daibwe family baidadi gema kwatu dabu tubese tuisaba afuna ku sente edo bona baide bakobe ife tuli group ya Butayundwa tuli group ya Budiope tuli group ya municipality main street tuli group ya Ndeje twafuna milioni 12 buti tuli na 3 ere 12 daimwe twa disease timutubanda then tubuza ateno group mujidi ntujidi nti ano ate group nti tutujidi obate mujidi RDC RPC DPC chukua kwenda